Talofa lang fa malulu atu ole umakuka kopesi. Le hanga ai si va hanga taua le ile poi mene tai haul. E si va hanga te fia anga ia toi nei.
la to fo lo mana mi mai tatou vai mi se foi le ai o te whaatalo whaatu nei vai nga o le tatou proklame i le pa i tele man mo lungo le tatou flu o vai o na tatou mafuta mai ia o fele mu pea e ali lei fasimaru mo matou ni tai au ia o te whafta tele atu mafta mai so ia mon mawola ma lo lava se fo manuia ia tatou master ni ia mon mawola ma lo so tai fo i mole tatou fa moi lungo pe te fai laki fi wala wali ia alo fa talo fa fo ia no mineta ma lo fo ma lo se fo manuia i lo fionga ia ma lo fa tai tele mafta mai a tanu ai ona ele tele tatou e vanga ni fo i wanga tai au tu mo mo e ana i ono fa ana i la tau ia mafta mai sunga fo i le uso ia o le mauola fa te tele lava prada ma lo fa tai mo la media ta o tele ma se fo ia veao la mutia tu va ia Susana ma lo fa te tele ia TV se wa muli portofo ma lo fa te tele no meneta ma lo fo e ma se fo ia ina tu uma fa ia mose ma lo e ma se fo ia e fio ia mo pola o tine sole mata tia le fainga tangata le mo pola o tine avatola fa anga vai aso e te atu nei ia ai o mai fonga sole la e ota mai la e oka mali e te malo i lungo le matafa fa mole atu fa malo ma fa te tele te tu ainga ia i la fionga mo pola o tineru polonga fa te tele foi mole atu fa anga ia i la fionga fatua ia lilo mai ava nei vai ngol taiao fa te tele lava mafta mai pena no toi fa malo atu ia mo pola o tineru polonga mahalo se fonuia fa talo fatu ia matamua ia pauli ia filinga tau tua Fraser mahalo mo le tolo fa mai te oi mo se fatua mo nei walo matamua filinga tau tua ma Fraser ia mahalo fa penano fa talo fatu le fiona ia pesta ia prefiona ia fu ia lili pesta skia tau wao ia mahalo mo liatu o fa anga ile fiona ia fatua ia taala ni va en proclame ma lo fa tai te tu fo karisia ina fo ai o America lo tu i fanga ma fo ta lo fa ma lo se fu nuia ia lo sunga master ia fanga ma fo ma lo ta si fo nei ta tu ma lo fa tai tele la na sul ta tu fanga ma lo pero no fa ta fa tu ia anga va le asa pai ta lo fa la va anga va le asa pai ma lo fa te tele lava mafta mai ia ma lo fo no sai to ai ngau tu mua no foi tuala ma lo fa stai ma lo fa te tele to ai ngau tu mua ia no foi tuala ia ma lo fala mose ma lo te tele lava fala due fai mose ma lo lava fai mose no meneta ma lo fo fa ta fatu fale tau to no mafasi ia ma lo ia to ia malo lava to no fasi ia malo va te tele fa le tau se foi ia Maria Fiu ta lo falava te fa ta lo fa foi ia fio ia fu ia vai lili pesta ia to wow malo feta tu malau fa te tele lava ia te feta tu malatu fa te tele malo se fo manuia ia te fa ta lo fa tu se uso tamiti fenga ta le fasia mon bawola ma lo Susana TV se wa moli portofo ma lo nivele malu ia su ma lo pela fu fata lo fatu ia Sofia Johanne neva ngol tato proclame ia ma lo tui en ia kimo le lua ma lo fata tele lava tui en ia kimo le lua ma lo le mai mo mai tono tato proclame ia Mike Milo fa te tele Mike Milo ia ma lo se fonuia Mike Milo bis fo ia kopo ese fa te tele lava ia kopo ese Maria Samoa ia ma lo fale na tapu ia la tona ia le matua la tato pokala ia peno tu sisilo leta pena sivala ia sunga ia longo paina ia ile stona nei ono la stuna ni le fai wala ku kala i tama o Mr. Falak se va tu ra mo mo le
ia wale fa sisilang o siva ia o tatu vaule sina vaenga ua na tu tatu proklame tau tatu fasoi siva le centuri aua nei ngalo ia tu le siva nei ale Tuala's Family Club e matautia ia male ave mai tala i le tapenanga whaatau poutoanga e le afioga ia tuala prosunga ia longo paina tuala ia lea whaamwe i le aso se fulu mo leono o le masila nei lono winga o le aso tuna nei leo o iai se vaenga i titi lava ua mwhai o na toe iai suinga lono winga o ai le tata e urfale ia i le hole fa iai si wale nei i le tula e fitoanga i le afwad lalu e te maole 2-3 ticket e te angava ai mole ta se lautala lono winga o le fitoanga i le afwad lalu o ai la tau e mua atu le taimilea i le fitoanga i le afwad lalu ona e angava lea e maua lau ticket e free e te angava ai le se lautala au i la tau uma i e le siwa e te maua le free ticket e te angava ai mo le lua se lautala ai whaalima o le se. Au ngaro ia te oi. E iai e siwa ai nga whaapitoa me le taua o ai lava i lantou e tele ana ticket e mawhai o na whaatau le siwa e maua fua lau lua se lautala. Lua se lautala e maua le tangata e tele ana ticket whaatau. O le ala me te whaatau le foi o maua tala o iai foi suinga o tato sau nanga whasamoa. Lima se lautala i le siva e siri lepo tolanga lua e lua pusa pisupo. O kai. Lua pusa pisupo. O fai longa toru pusa pisupo male ta fa. Fa pe foi ba tolanga fa. Ta sire pusa pisupo male ta fa. O ai se la le pisa fai tom. O no ia mai mo ia i le siva nei a le fionga ia tuala por sunga ia longo paina tuala o le a whaafefia i le po. Tato wheroina au e ta pena mo le siva i le po. I le aso tona nei. Tato wheroi ai. Siva. I le na o le siva le na. Paule vangale misi me le siva lea. O le tato sapa e ta pena ina ia le sunga ia Mr. Falai. Nono inga o le matua matauti o le siva le. Tele whamanuianga, tele foi ia te mawhutanga le po ono le masta lea wa kukaina sapa o le whaamifianga lea. Nono inga o aile tangata e tele na pepa whaatau maua fua e te angai atua ua mauala lua se lau tala. Na ua iai ala tu pisiranga fōli na tu tangata i le fitu tōru se fulu i le valu le afi. O ai umai la tō rei tonu le vanga na ia e mau le fruitike na e se lau tala se i no winga la e te manui ai. Na lau tele lava ia se taimia te angai atu ai e maua lava lau fruitike e te anga ai whaalima se i lua se lau tala. Tasi na vanga o ai foi lai la tō ia na o sisile ni tulanga na tato whilo i le pō le astonai. Nei ia e whaataro whaatfo i la fionga ia tuala, paina tuala, ia ni nei vaenga o le tato klame to ala le tū, whaataro whatu, ia ino kalani moi mai, io e talofa lava ino, io e peno to sinafia, o te mahali i lea ino o lo i nei tuila, o ia lea, ia mua mua mahatu whilo ai, ia au le mua le tato uso ia Samuelu, ia maanginga ino o pena te whairangi. O le vaenga fo lea te fia whaasoa tuai ona le ia le presilis foi ana file fionga ni pandemi ia e ia tu malo ia e mai tau atu e fitu tu malo ia e o le fa talitali le lato le ala o to tala no atu vai julia ona o le saweko le ku malo fa ka ko mi mon le ti o matua isa ve o tangata le no file mo la tu o le mea tōru wale lea wa fui wa tō natu tātou ai matautia mamoli atu ro whaanga i le whionga i atu i loma seve ki aski whasiti ta maali o lo whenua i loli la po ai ova atu mala wala papa i Amerika ma lo whaftaila wa whionga o ka matautia soli
ia ta vale foi o le fa ngaina ia fa manuia le tua ma ia pui le tua lo soifua ia o ia na te rumu te tele o lo tu ia ma patino el te tua ta lo fa lava e te vise Wilson ma lo lava e te vise Wilson ma te tele ma lo lava tai o manuia Turisi fa te tele lava ma lo fo soifua e ala la no tala no atu i le fitu tu malo ia na ngiga na o no le ava koe fisi le la vanga ia po le hale tu langa pe e effect la tau le me whaile le pe tu whale tai 2 milionga le ua moto e tali manino le fionga le panmia o moli atu wha malo le fionga le panmia la so le tali tali mai a fisi mai ai la tau ia ona o le mele wei tato media o le watu ia na au kau whaleanga i o o le wo mai kukui kuarpa oki ma kilo aku le press release umaro lea ona tusi leo leo latu tala o whasanga mai i o leo mai la fionga le fitangalo le fionga le parmia ia pepelo loa lea mainga ko wa ia kun makau kia sawe ma le io mimi o kangava ia o mea kasi ia ela lango tala noa tu vahenga le ona o le mea tonu lea na nau o tangata lo limongi ina ia whaavevesi pēr le aturu. Te wai upo limongi le mai o le e ngai kau whaaleanga mai le aturu. O tua ato mea nā, o le tau whaisila sila atu le aturu, i le matua pe pelo lava. O le ala tonu la nā le o tātou loa nei la sona nafi. Ia le a mainga o le toa fitu lea. O lea ai filo ai. Whale ata tonu. Ia le tumalo le ia limongi. O le tasi la lea o vaenga, lea ua tātou i loa nei, e matautia la le ngaoi le, ko vai le ngaoi mea le se lau wafeta la mai mare vani le, whaasao mai le whau Harry Susa, lea la ua sao kankangi a whapea, lea la ua mara kemi, ua ngofu wai lo le leia, o le vaenga fia mea, le vaenga na maki, set i lo mara kupe, lea la tausa ili, o lea ko se, o le mea la ka whawhaini, mongi ma la ko miki, le fongo fa vai vai kele le sa fai au wale koe a pia mai lunga ko fela i lunga o le media ai oi pungo ngou e sue ma ave li siki uma se i fai se suenga pena fa maon o le mele wa mo le son na fi le press release la fiona i palmia o le wa tato i lo le ki yo hala fai ia tangata masasa o le atu o la to wa nei le avele o foi le il faut fa vai le video ala go fole la ve mai le ki o sole na nau mai al fa na malo mo le to a file mu ai le ma fai se to a file mu la o le ile le la go mumu le se tu le la go mumu le le ami go ngoi mai isa au ane i fai ani su enga i tupe ia i me tono na le tu nei o le wha le vesi whaanga leina ia tupu se le vesi le atu ia to tele tangata te lango le mea vanea le lato te manati ei a waine iso su ea a e mani no le lei le mainga le finangalo le minister te dama te maita le ala si le si inga le angasi pe whaafea na ave o le i le lo isi wata tau mono mea leo fai mai minister ma le tinata matamatai ua fiu e tuli tangata ia. Ua fiu e kurikuri ea kwai ia lea no fona mai lima. Le ino po feu au nie, o le ala le stepu la i, ro i sini loa. O ina, le la sawe loa mori ia ngā tangata nei. A le avatua la wha maunga, o mea na ave iai tupe, ma wha atino iai. Le vanola leo matala i wharipupu, e le lo kaila ia, e li mongi le hit and run. A o lela alokangi ilanga, tasi nei tu malo e o malkemi i. Sa la tu wala au le atu nuu, e le ai se me tupu wapena. E le ai se me tupu, tupe. Lea laia, o le sau le lisi a vai keli. Whaneaka koru, i le lisi o la unga hoi. Pēka kua se mea, o lisi a e ua mangi le kofiku, o lisi a la unga hoi. Ngā hoi, ave whaanga ngā kupe la ku. Mea ko ngale i le lisi le il to fitu le le sila le vai ngā mai tauina nafi i le prokalame lea.
I le manino le saunoanga la fionga li parimia. I le mata upu lea tātou te tangi atua i malo. Ave ese a whamasanga Samuelu ma le sa i ringo melea. E tōlo pulou le fionga li parimia. O te whawhetai le fionga li parimia. Ona olona manatu i leo o tangata lau tele. O le tātou whi au le nawa yaso tau tutu watu ai au tafo le fionga i parimia. Ona ua angi lunga le matangi ma whape mai, ua uma ona whiri e afmasanga lana komiti. E whaia suenga o le hit and run. A ona i ngalo ia o tu Samoa ni mta upure. Lea na matua ia nginga lava. Nei ngō Samuelu i se tasi o tamari. Na matua ia, nela o toi vatua le vahanga lea. Ona ufa lau tele atu le si vahanga lea. O walo no fusina fia. O I lea sa iai le masa salonga. Na iai fo I le popolenga. A mea e tupu nei mea nei. La ata ita i eisa muelu. Fa soli tu la fono. Se komiti. A o lea o ai o pango ka i e kalongo le mene. Ai qua mo le li pa ke au. Ai ni ari. Por kai mira piki. Piki tau le falacia. Ai qua mo le li mal pa ke au. Li mal pa ke au. Ai piki. Piki sa mo. Como se que me con a fam sama. Ai ngar ka ka ku le yer ne. Ia. Oe ula como le un poco fia ngalo. Me ula me como pouco do. Kala la ko fia mo mo pa yo. Ini le lo le pa mo fumar kinyo makomo. Fama kala ya makomo kini kali ko angare ade makoyu. Ula ko siri ai fama kala mo lo la ko fia ya. Isa kala. Ina ko la ka kare aisa. Ire kala mor mere na ngare aja. Ar kar sa wa ya. Mai. O sa buru mataro su ngar puedo ayer dengar gue. Mau ai taro. Adero ya fama sama. O ngor mangau. Dia labang ai ku dia aisa. Ai koso ai rulo man mere ya koso mera ko sei ai ma ai na ma ye ola la ngalai. Pi fa dengar kara ko bolo ka ki ko muri. Ku fa kara mere ko puka. Pusala nga oi kakale ma taro e ke fongi. Ma taro ka kara ke fongi ko a fuera swingre la ngai ma ko ka wa sodu. E kule lo I ire la ngata. Ai lang ma umana ko. A taro ka kara ke fongi. Ahora moria mai ka ko fer ka fu wanga anga osa ka mo so oru ko I laudi na lo fa lo mo ko ma te do fai mar ka wa wanga so mo so ko na ni kin sem ber ni no fa so ai ni O le upu whaatau wale mai ele ka mikirea sai sa lokai kong sa sai tutono le potu tau fia. Fai mai lana upu mulina. E fia alu la auri e fai ei. Tau tua nāna ngal benga. Wa ile ma ngai ale amainga loa le leia ka mikirea le tangata le kuman kaimingi kua. Ko vai ei. Lima le vaveao. Fai la fiafi. Ia e fai la fiafia. E avei a koe mai kua. Koe loka mai le lima le vaveao. Samoa. E lo sista ino o leva ka ngofo kongo ka whanaka. E le o se mea fau le mea mea. Le whai e masanga I tangata lai. O la uprana inoa wa fia koki kosfuko sanga. Sa ngofo sa ngaleo leo. O ia sa ngofo kongo le tafa ingata. Ma tau tu ai. O le tala tonu ane le whamatala e a. Ia isi uprana inoa lea. E ele kai mila ko ke ku ua ispang ka kala yo por kolu va vea ka le ongo foring o leva ko o mai nga o ngai mo ela ko mea ala kala ko aku mea le nga mo ko yo fasa o afa sol ko mikile o te metiti le sa loka le nga ave loka e sa fa no kala ai nga o le ko le pokulenga fa ko afa kala ko amau ki ngoi lo le ila sa le ala kargo mai a kule ro su ke fongi e le la ngar ke fongi ai
I le la ngar ke le fongi a tero. Ko waile iei. O nga ise a, i le so ka inga, le ala ke kala ngomel ka maki lea. O le nao ta inga leo kiaro ma Samuelu. Inga ia ka loka aku le au aisa, a ia whaaola lea, le lainga whaakau aisa, a kaka Samuelu. Ak masanga, le kula i mangi. Le ala lea, ala koe wakua ngai mea ia. Le anga e tatau le tato whainga maro, ona sila toto ai mea ia. O le si tangata nga fia, pride mei ai luma pei e fōlinga a le matua lea, a le kova i mea la koe kupi parpala. Matua i whaali ia e le kamiki le mea. Lau manga kaloka, le whai kaloka kuia. I skaka ngafi ma a ngima yasro, a lea ko sila iei. Lea o kwa i mō ia kala mo kamiki lea. Lai manga o tero ia loka tangata ia. A ia whaola le lainga afmasanga ma. Le la stala fonti o tala la uri a le o fea la o e nien fa mau ni le kosa isi o fea la kosa ini e ko team ne ko kiosa ini ai mana tole le e te le ale conflict of interest le vale memo mua o le mele sa ave e sempre fa na ia tero i le o fa matala ina tuai o le vaenga le o pipi e tele pasanga i le o kero o nga ke lore le i fai o ngafsua i mon mau Samuelu. Le ala nga alu fea Samuelu sui nga mon mau. Ai sea, ma nā tua i aloka i ali o whatamanama ma le whionga ni parmia. Ui lea, whaftai o le aise mea tupu. Le ala le tōro pūrou i la whionga ni parmia. Whafetai la ori el manitoa. Whafetai la uamana ia se alanga le atunu. Leanga sa o Sofia mo ya luanga le totele le atunu sa fate ia ma ua te bu wa yo langona ona o sau le fa sala launga ale tangata lea o afmasanga Samuelu lea o umo na Freeland Committee o wale sa iringa o le mele hitanwa o le mea lea ngai o so se kai mea fio aina fio le pale mia ina na se akinga matula fa pena e oso vai lua kamai to vai se ule fio le pale mia fa lan se a ka ma lo pasile truck test la wali vai le uno o e kali ko ia me o le a fia ga kai le a sa fa o le mo na fa la ko truck test le mo ka skiwa dia uma ai fai le kai me lo e o le fio le pale mia e kai lo ia vai foi le wa o so ala comela o kofi la koti e fai no ka le faka sa na fio le pania ai fa fetai le to fa wai mali uli wa le lupe le to te sa ili ai ni o le ala le si vai nga o paralangi e va tu fa le lo va tu fa fu na la no to nu le to lima le Samoa ona le o le tu se la fio nga ya fio le pania o lo iai ma le tangata e tō tasi o la, he's a professional, he's a professional high chief po le tangata maua lunga le leo. Le, e whiwhilo lea, sa ili ringo le hit and run. E le ai la sesi o la uri ia, e o whaia pe ia, ale me whaftai o lea la a fili ia, a me se foi le loia sini, e iai tono komiti lea. E le ai la se makarano a tātou le vale, le la tau sa ora solo te manoa, e o anga, to so tu mo ile sa mo tono mele. Le anga o leo watu a toa te lo o information a mai se, ia leo to va fonga mai, fa mai kala tangata le na spontánea. Le ai mana o sa mo le kaloka kula kule esa, a ia ola langa. Ola langa lainga, yo e kala goa kamaya, e ala lano tanu atu no brother, ino ala kala goa kuai, o la tau mea le na whaita whaingata. La tau te tala I tua pangta po le tolu waweao, o na o le ngā oi. Ngā mai e tono mai ia, maua la tau mea nasu, ioi. Lea tala no atu langa o aure nei, e whaafsanga I sa o mare brother ino ina o maha o le taia mai oi, I oi ta whaingata. Lai whaafonga mai suri o lea,
Ia se matou ainga me se foi tarata le tala no atu ai. Mala mana malei i toi ina a. I le mele. Tua ina foi sina fia mai matou ainga le mele tala no atu ai. A ona tala na tele la to me maua mai tare tolu wa nga la upe ko fa yo a ma le upa le ma ai se si maua ma ai se si maua la la o mal temine nei ia o lo tau wola ola mai pe lo ta loto ia le mea lea la sau no ia ia si o prare noa a o lea la o maliu si o prare noa a o lea la fui o tupu mai mele e fa so ma sta wiki lea matua i o se lau paseni lo tali tonu mele ia tua i se lau paseni ta lo falava si o sista la alileia e moni fa iumu Samuelu fata lo fatu e moni a lo lava beautiful moni penano fata lo fatu ia i le plainga ia le vao leva ula malo te vale ta lo falava le va polo leva ula malo te vale fata tele mafta mai tu loma tanu ia mavensif malo moli atoro fanga ia te lua e mesi foi si uso ia va ua fata ape a ma lo lava prana fata tele lo sa ili foi ia e mesi ia le tato tu malosi ia mandu ia tato fitau ia toa mala au vale ia mala to mire tau foreanga fata tele lava te oia fa u fata ape le foto au lo nei o le sisa sa tele i mato nuori ia ma lo fasta tele ia te o leuso ia te o ia mesi foi ia e nai tu le tato matanga na meneta ma lo fo fa tu ia fale na tapu ia malpulo le tato meta ma lo fasta tele lava ni sina va nga fo le sa u fi avatua ono tu langa le sina le va nga ono sa ranga le fiori palmia ono le tulanga fo le tupe le ale se furu afe lea fisisi so lea foi na matu a mai ele tau fa le angal kaka le o sio maka i peli le sio ili maka i fale ia mal ko inga ore lo ko nga ka ile ko ile mea foi le fa pe mai ia wa fiu tangata sa fata vatu se i marka ma o sia se i mai manino ia so no ngala fio ngali pan bia so nafi ole manino le asa no ngala fio ngali pan bia da ia fai loa mai ai o le tupe o le vata oto lea le ale me le tua ai ma tuai na minoi le asa ili ringa o whanau ma tūlanga ina ia whata wan ele mwhainga wa kula kupe a o le fe tutu na i ia le tūlanga o tu stupe ele pe o le mele sa whai le ja pipi nga wakpo alaku whapusa na lawa nei o le mele tau anga i le whainga malo ia kiu ale lei le tupe ma ia ave ma whapa utonu ile ma malo le tu malo sa fata ele aila se vaenga pito silio na taua le o wha manino mai la fiona ni palmia le vaenga le o le vai liu foi lea le to tere le tau whaleanga i le fiona ni palmia la mea ola i au le fai ai se kuno ma la ko wha pe atu le o matua le ai se kupe avea ai o le pine ma le autu o le melea o le fai pula sa fata o le ala sau ko whafonga tu le tali mea tu ia pai pai la wa tali mai tu ia pai pai le auloko le anga ia le ma le au fai fai mea si o maka i peli puroku le uma o ke puroku ia ma mai fea ma le ai ma moi ma le lako ka whale hanga o sa fata o le manino i o le saunoanga la fionga li fai pule. O le tūlanga i le se 10 miliona ma le tūlanga o le nuu. O lo to a fi le mu ma le lei me uma. Nā wala tu le New Style. O lo o le lei mea uma o le tūmalo ma le tā pena pena ma la tu se 10 miliona. Nea lai le resi mai lau mai le. Ma lau ka ai e rei fai ai. Ma la lau a kui o le se i o se i whakalakala ngoa i ai. Le fionga le li fai pule. Pa ni no ia saunoanga fai pule nei nafi fiafi. O le tūlanga le tupe ma le ma ni no le le saunoanga. O lo manuia me uma. Lo te tali foi le tūmalo ai o mea uma lava
Le alu nunga proses. O wa ko le kali matangata e ata mai to e tali matangata o le no fo le tumalo. Ai o mai ia mai le va le se ka se un se kulo wa. O mai e ka wa mai le ka fo le anga le. Ina ia fa se ti ai le fa fo anga le atu. Bata ita i se nei. La so no nga fiori palmiana. O le mela ia pe pelo mai ia ka me o ta te se na toi. Me a ko ngale le fe lo ia sia. Le anga o leo ato e sa ili le tupe, ili vai kainyo fia me, la uri la ia, ko fiku lewa. Le la ve mri mongi. Ko va aila sa o loko i kupe ma le lako ko unga ia, e tūra i mai i el supo, e tau aver whanga malo. Ai le ai, wala atu ngā oia, mea kone ka ngā oi pupulo o tupe. Wha o ngā i lako mangavo, lako whangau, lako a. A o le pura atu, ma sisi la atu, fo fonga o le tu malo. Le whainga malo. E uma nei, a to e oso le lata ia. Ne ala oso mai le lata ia, ua sunu ngia le laro langi uma. Fea la le mea pongsale i. Tau tutu i fora i lua, se ia tata mai le, ia ila tunu. Wha maramulamu mai le tu, fea o ave i ei tupeia. Fea o ave i ei tupeia. La uafo, fea o ave i ei kupina whakaona isa. Fea o ave i kupina whakaona isa. O oe le siwanga le tu malo le a fie mene. Ioe, o le mata go fie i o le wha soa le fionga le ni pāle mia. Ia sa nafi. Se wha fuka ma le wha le sifisirida. Whapea ele i maua ia le 10 miliona foi lea mo le tu malo sa fatafa mo le pole ase update lau fionga. Na veri o ina kapineta lo ia. O te lola i whare process o le tu malo la o vai atu o i mautino e sa o le account la e tu picton. O te watu foi la utua lalo le tu malo sa fata lava mai le on sa. I umane foi le nei mea o se ta i solo. E o altatu se lau limas futa la le foi se ta i solo. Fai a wala fo isi o sui ngoa sui pe whanau wha o ngā pe whanau tasi. Se vai ele me foi le o iei. E fai au wala tō mawhiti ata ngata. Te tāwhia le tō mau, te o tō whisiri na mailo se tari alo ia le. A o mana se afe se lau ale tangata. Whapea ele i maua lava ia le 10 miliona foi lea mo le tu malo sa fatafa mo le pole ase update lau fionga. Ala le na wa sauna manino la fionga le. Leo mai tangata ia malalau mai le fa maonu le fionga le palmia ma le kapineta. I le tupe lea. Fai mai e sio peli ma kai peli i ngoi ma kai fale ia le langa ia sau e masa i le ka fale mai. Ai ko fa fo le tani le mai. O le tupe le wa tatie i. O le ale mele feitai. O meo ko skupe mo tuna wa pena e alo e le fa per fenga malo fas pe o fenga malo le pipi e alo fa pulsa lau e le ai ni fa moninga mai wa fo la fa iva pesa le ia o ie u a kore pure e ia nga wala nga ki ka e pride ka ongi don me fa mau e le fa per ngal fas me le ni le ala wa isto pe mol ko selfia le ka la mai I vangale la proclame ia santa mai ta ilo me fa ni e po io e isa we fa kusa o ia le memoria mai le e se au le ale me te falta ia ne tali manino le fionga ia le fe pule le ai se me fa we le kali fe pule me le sa no male fiori palmia e o se la me sfuru le ai o kasu pe fa o isima le ala ki fa amra na matia te to klamene le o skiu le tu pesa fata o le fa le tonu mai e tu malo le ana tali manino ai le fionga le vai pule o lo le ma solo atoa le uma le ai ma se mea fa le to le sira le va le sira capiko sili le na le anga melia le mai le se kuro o ka raka aleka o ka raka aleka sa mo ma le o vai akulanga ko mingina fa anga ia asiata tatanya le o lu ia ko asiata e ficau le selua kasi le fa mo le ko vai ko bengi sa wanga ia masalo la le so o le rile o asiata ala o lu ia o asiata ala se mo sa wanga o
Fonga i le sa o kamalo. Le o to fonga Samoa le mena nga vakul klipi le na vatu le mo mo le vanga dua. Mo le tangata ngā oi tau whaavanea ofu mai le ofu suki mai. Ai le ai se whailonga o iai. Matua foi il tātou prokalame ma le vanga le sa vatu lau inungo pēng te whailani. Si te mali i lea sa avea na pepa. Ele pēno whai tō teli. Ai ole te mali i lea sa avea na pepa i me tā upule. Na tala noa loa ma le o le tala noa ma le immigration. Fatoa whailoa mai lava le immigration o oe te mali i lea. Masi o walo. Ile o iai i lungo le system. Leo tala no atu si te mali. Leo au nai eia o leo umana ave pepaleria le puroku ma tu leo wale sof puroku kora inga. Leo le ika. Ai o le mea le mana mia. Ile o maua se afoi. I lungo system. Lea la toi watua le vaenga lea. Ia ile whaasoa la tamari lea. Markaraka le puroku. Ela o wakua le mea lea. Se ko whaafonga pepero umar le kausanga umar kol masinga mai. Lima masinga se la o watua ina ia toi whaafonga ila tūlanga sinia le watu manino. Mea moni ma whaamahoni. Mea whaira kakarea. Ole update le te pala mai famon. Ya ba, ole anu ya ole pando le anu ya la mofioma, mesio wal. Ole pando le na ya November, so which means okay lope we vai long website ya mano. Ole was here ya technical no waiting time from 5 months to 15 months. Ai sa fa ko alwa ya November au puso le nga au la ku ava ku mai ma pe lau fi fa mon mole pul. Ya ole vai nga na la mofioma fi mono, okay lope se le va no declaration, they don't know the application. So we have to wait for them to sign. And if don't fully out of the fee, we cannot say out to Italia, they sign no declaration part of the application. So because it's already gone, to set up the ela se confirmation mai o la ila wa process ela ko pe fa ngal kong ya November o le lenga u fa ko mangi yang o kalango immigration ele ma se me nga sia ki lenga o kango avail ngu me lo passports ma kalango ya inda kalango nga lenga o kang sen tang ngelo sunga ile ya ma se me u ai lo ai langa va ku nga fala ku kong se application citizens application ma ko ya timono ela la lo ma ko la ma ko ko ke fa na ne se te pando ngai sa no mai ela la lo ngol ma to company mai ko ke fa ma to ne ma fa ngal lo anda individual o le ala na Misalnya, kalau si ini fine nomor ile 5 masih, ya kalau kita orang nak bring dan lupa terjadi, and also me, awalnya fui fatali ya lalu aku lepas application. Ini apa tu? Awalnya benda ya belum tu. Kita sih ni nak kita tu. Oleh fafinga le ke vai ku ngai le sa fa ma ko me au. So ingo ya filomena. O yang ale nga kai lua ma singa va ko application aka kala wa le anga kuma approve mai ko application au skali. Le la va o va ya kwa le anga le ko ma approve mai. Ya le utile territorio no le va ngana na. Utile territorio me le vamos a hacer approve mai de goma sina. Esa pequena approve luma sina pa mai changa. Ya nga le ke do o kasen sianga le ma ke lo la mo ma ava ko application. La wa ma wala ko la wa ya ku mai la wa ma wala ko sikseng. La le se ma le ma va ko ya Pain na luma sina foi ona application no ba fa masina le la fa tali termine la application ba wa ya ai se ma fu anga nga e ka fi ma ko passport wa mo mia va ve o passport ma se la o passport ala fa nga fi fa wa termine no le Samoa ila ba ita na la MD fi fa pa la to pa e pa la ba na pa to ka no ai gan poni termine na no le to no Samoa termine ni mo ya okay wala mangi la was ko whaafonga la i Samoa. O lea e wala au waktano whalawa no mia mali i po rao whionga whenuti ia no mia mali i whiangainga. Mo lia tolo whaaga liwai anga tato prokala me la whionga ai me se foi ia le whionga foi a mo nanu maru i rue me whatua ia me se whasanu sa tuno tumafono ma le whakalenga ia whawhata kepu ma tausi malo whata tele whata mai ia faatonu tofa talo falava faatonu tofa liva ngal taeao malo se fomuia patalo fo ia tila vea si uso ia tila vea malo tila vea ia moleto lo fanga mo oi uso pele va a poleta kitiona fatalo fat malo se fomuia fili melele tonise nona malo moleto lo fanga ia te o malava fa so tino sei ia malo tin se fulu milio
tumafono ese malo lava tumafono ese Peter Lam Sam momoli atu lo fanga ia te whatalofa te uso ia whaua whataape nei vaenga o taiao anga ua karo leo o tau whawhawhonga le mea le whai mai ene nina o le tala no atu ia le tamali a whai marikala ua ewa ailunga le website ale malo o le mea matau tia le koinga pipelo lea leo ua tala noa sao atu lava le tamali whatoa mana tala noa le tamali ma lea ma le immigration umolona tala noa vili loto na ili vili lena watu nei na umolona tala noa i vili loto tamali ili mena na vili nei asai mai whatever ai lunga le website al malo o ai malo no va pipelo sau mai ele bera ko information ngai nga the direction apply ele mena ka mai ele ai se me ka o se se me fa pengai ko me ngi la ele mea ka matanga i te tonu o le sa ilingo le mele o le sen na na fa atumu la vo pepa ma tulanga o sofa alura le ala foto o mangeia da tala noa ia le te mari le mani no question video la kala le so ngi o le a fo e fa talitani la application le la fia basina o le fo ia ngai le ko vai le uraka ele sikisei Australia a sau foi me vale com Australia le na manino e mai o le fa caricare foi la sikisei o le la application o sikisei sau i marcala le le o fo mo fia va col carle o e no le o lima masinga fai lima masinga ko si sila lai ma ka kior mele lima masinga le la to va to se tasia le a ia le koi se sila ma ko i maua kai o tangata pepelo ole update le para mai fa mon ya ba yo le na ole anu ya ole pando le anu ya la mo ma ole pando le na ya November so which means okay look we vai long website ya mano le was here you can put on the waiting time from 5 months to 15 months ai sa fa ko alwa ya November au puso le nga au la ku va ku mai ma pe lau fi fa mon mole pul ya ole vai nga na la mo fi mon okay lo pe le ba na declaration they to no application which I'm not saying to find out cannot go up and so we have to wait for them to sign and if don't for out of the fee we cannot say out to they sign no declaration part of the application na na sa to fa chat le na sa lo la ya tsa le pando le na yo ma ni fo na na sa ni ma kana chat to no le pando na ya no so because it's already gone to set up the double bang ni fa chat ala no se lo ko we ma ore sana na lo mo chat na ma es ai la se confirmation mai o la wa process la ko pa fa ngal kong ya November o le nga u fa ko mangi yang o kalango immigration le ma se me nga sia ki le nga o kang o avail ngo me lo passports ma kalango ya in kalango nga ngo kang sen tang ngelo sungai le ya ma se me u ai lo ai langa va ku nga file ku kong se application citizens application ma ko ya timono ya la lo mo ma ko la ma ko ko ke fa na ne se pando ngai sa no mai ya la lo mo ma to company ma ko ke fa ma to ne ma fa na lo anda individual o le ala na bisa na lo si ke fa no me ile lima sul lima masina ya ba to no ma na bring na lo fa tali and also me au le fa tali la wa ku la application ole fa finga le ke vaya con ile sa fa ma ko me au ko si la si la ye le la fa va yinga ka ni mera le ko declaration le fa le ko le ko va le ko ma ko ni fa ta ya le la se ko fa fonga lima masina ko va i sa o marca sa o ma si la fa mai oe lo e lunga le website le lima masina le la o sa le o mo na va tu a fa o mele ka kurkule ko tamali o pure va per le o fea me mate te tono o le wa e avea mato meito le ai ma se information ka mai le foi na fini ile email se fa ilo mai si va en le email e mato te ilo ai e fa vai dai lunga le website dai lunga le website ele ai se tangata no fu batu sa email lunga le website le la so mani le idea ma la fia poco le ma ka fa vale ai o le manino le tali mai le ali question le tanga ta tu le afu na te vili ina ua umana vili o le tamali le ile imo question vili lo le mena na vili nei
O le tāua o le mea taon tato manamana mai. Leanga o le tupu le mele le ola ta whavalea. Mai sia tangata lea. O le pe tau whavalea ngat whainga malo. O tau whavalea ngat whainga malo. Ai le ma fau le mele. Se toi, le la ko whafonga mai le i le tala noa. O i fui na whisiringia ai. The immigration. Le ngole. Le agent tangata lea. O i fui na tau mai e le agent. E le ai se agent whapeo le skala i Kongo Australia. E la to whafonga iai. Ala watu tato proklame. Ia vangana se isi masa mora se ia pa sa o ia vangana. So you'll probably get it tomorrow. You know, left from last Friday. So you'll probably... Right now, I have to go to a meeting. Or mero final fabric, or lemo fabric, my cutting of my old color, my cutting of my camp. Or me fight, and final release young me buying. We have a company called the Mako reference. If I'm high officer. Show me show me the email. If I go online, my love for all the physical copies ever young. And I was to buy email. Well, let me forget your five things, forget you. The local email you or now I lowly link it if you come out with more. Yeah, what comes out fair email. I don't forget a column. Oh, column. Now for your a part of the application called the declaration form. O le pana e fio liskana ka mo Australian citizen at e shaka vaina la afa e so kula fo e ko la fo mai o ma ko suero se skaka ko fio ni fo na o kanga on mena ngo ke ko o fu ko ko sanga o lu mal website la fa mai ai ole update je bala mai fa mon ya ba yo le na ole anu ya ole pando le anu ya la mo fio ma ba ya fa cha ana se ni lo ko we ma o sana na Langa vaku nga file ko kung si application citizens application na ko. Okay. So I am looking at your file here, and I have to tell you that I unfortunately can see no record of an application for citizenship on your file. Okay, so there's no applications, citizenship application has been filed in for Doesn't us. appear to be, no. I'm sorry. Have you used the agent before? No, it's the first time because I was watching this guy on his live on Facebook, and he was mentioning that he's doing like helping people with the Australian citizenship, and I thought I'll just go give him and save me from doing all the hassles of filling it up. And so I went to him and give him all our passports and our citizenship, New Zealand citizenship, and even pay him his fees of $1,090 for me and my young kids, all under 15 years of age. And that was the beginning of August last year. Yeah. I'm very sorry, but there is nothing on Okay, file here. thank you. Not even one that's been. Okay, so it definitely does. I'm on the Omara site on our page now, and it gives you the links that you can report someone, where to report them. That, but I'm just looking for where I can find. So now I can search the register. There we go. Yeah. Okay, so what was his name? CTM. What's his surname? His name is Pulotu, Bulotu. Is this his last name? Pulotu Kennedy, I think. Kennedy, but, with a K? C-A-N-D-Y, Canada. Canada, C-A-N-D-A, yeah. C-A-N-D-A, is that right? C-A-N-A-D-A, yeah. But this is his legal PTY Limited. I transfer the money to his. This is what he said. This is his legal office that we transfer the money to. It's CTM Legal PTY okay. Ltd. Yeah. I can.
You can't find him. Do. What's his first name? P for Beta, U for umbrella, L for Larry, O for orange, T for Tom, U for umbrella. Bulutu. Bulutu, Canada. Yeah. And do you know the suburb that his agency was in? Or a postcode? No, I can't remember. Okay. Yeah. I've been to his office, But yeah, I can't remember the suburb. yeah. Okay, so it's not coming up as a register. So you'll probably get it either tomorrow or Wednesday. You didn't from last Friday. Ia nga, wāora kari mai ile si kala inga i kongo me kau echen. Tālenga, muri ar kala para. Ile si kala inga se mea whape kongo me kau echen kongo skala. Lea lawa sola aku i o, a lea makala ngua mastamari, e mga amia lea, a mga amia sengi. Masi ale, original sengi la ngara kumaya. Whaamole mole o tonu sila po o whea ko ke mauai. Lea makua mga amia si a inga ia. Nai a inga ia. Lato pepa ia ngā wakore ringa. A lea uto whaafonga, matua i wha matala mai lava i immigration i tamari lea. E le o iairo nei ngua mana suafa manai o nalo ia le system manai. A lea nga vile koe mai, o mātou i ele koutea foi, e le mwhainga e go through ai se longa ia. E kawa open coat lefa ko an whainga e ko vai le una kaka. O le makua i ula o kaka le aso. Le au matua i whai loa mai a Samoa le kaimini i. So se kaimi e kau kala ma kaka le rungo pia ka whai langi. Wha amore more ka pē ko tō vai lai ka whai langa lea, e tau whai leanga ngai whainga maharo. O ro le lei le whaafoina. A se vai paku o le mea le ami o le whaini. A le wa matua i ta umai lava ia ele officer for malanga inga skalia e le ai se le skala o le ko nga agent even the name Canada makati ilo i tonu la fa fela e fiaru ia asiata malai atawa ale fa mo more ki polo paku le wa o paku i lo wa le mea ki ngo foi o vai ka fa le le foi sa le ia le sa no nga tina ia fali kusa le leia nga vidi foi fale yo le afu ile home na fea makala ngo ye mea le ai masing suafa o fale mga yo ngalong na pi le se mea ale lawa ya la lawa o matua le anga na matua ma nai ya fa so ta ma libia ye male im kusi le la ta mai to lo la le mena sola to ai le makaukia le lawa sola va makaukia o le mena ngai o le makanga o le maka ngā mo ka whenwai. A ngā ui ka whaware kaka. Sa whenga saur kaka whai me maani. Nga whangaronga le Salvation Army i o me pongi. A sa whangaronga le housing usina in say. Sau kui ofu, e le kaunga kui an ofu, ma pelau e aleluia. Sa whenga saur kaka whai me maani. Sau kau awenga luenga ale. Ko vai le leura kaka. Leo te tala no atu o tō uma ie maka prokalame kaka. Leo ko whaafomo ko se sila mani. Mai le, tamai ia, uma le kolu masinga lewa, lima masinga. Ai uma whakawa mai, o lea foi apalaila, lea foi o ka foi apalaila, ko mai le una kaka. Samoa. E makua le ai se tuloa, matua le ai se fai ai yola ko kaka. Tangata le makua i yelo e loa i lungo le ili. Ko wale mele o foi le ua homeless mai o Newsila. O le mele foi o fai puro kimi i, mo tui le mas, mo tui le whapi, mele lau fai e kakale. Lafi mai i matangata. A o loa ngalu whare. Pia o langa mele foi le Salvation Army. A o loa fai ngamanga wa, tui le male, ofu male, sa roa pei a langa ngalu ofisa kong. A o ia sa keu mea i kongo le Salvation Army. Pea ngala le mele o tupungi i Newsila. Kui le whapi pesa ka homeless, a o mare whare kala sa mai a, ta ro whati a Samoa mala langi a toa mana uka io e wapena. Le alanga se makua makau kia. Matua i matau tia maka i uru ta ro whatu. I moni sa moru se i longa i maua e si i nei i Newsila. A maura au fiste mea makua i.
Whatalofa atu ia nei mo maftamai sulusi tavita talofa lava li pina taelenga malo ia to ia lungo pera tawailangi mai ia pera fai atu o le kele fia kalngoa wa e nei vaenga foi fuanga o taia foi tene o le papa ia fai e aveli poki leo ma nei Marieta talofa lava Marieta ia ferlo fa talofa fa ia ia kopo malo lava Eastern malo Eastern fa tele lava ia il neva un proclame pe telo lava talofa lava pe telo lava ia bisa foi ia Marieta malo Marieta talofa lava ia tenor papa malo tenor papa ia to reply and question ia sa o le io le lua va yaso le sa la na le lua va yaso a ko vai le mesa mo moa tol masina kau sanga ko fai mea vaya se le tol masina a lo ko fa fot nei lima masi to va te pelo fa stai te your papa le ia al finalo do hats malo lava to malo senior sana fa tarfatu malo senior sana neva ngol tatu klame ia me se foi alti tamasava i malo lava fa te tele ila to ia fa ia kopo Chris challenge malo lava Chris challenge fa va so malai toa ia malo lava fa te tele lava ila tu talo fai ia me se foi Tualasa etc. Malo Tualasa fa te tele lava Malin William malo lava Malin William ia fa te tele lava ia te o foi le tu fine Malin William se foi le kisiaki talo fa lava le kisiaki malo fa te tele mafta mai fiu ele to fiu talo fa lava fiu na ki longa wa ai lunga in pota fa Lucia ma foi talo fa lava Lucia ma foi ne vai po kalame ia me se foi sione se yuli ma lo se sione ia la mata ta fili ma lo lava la mata ta fili ia moliato fanga malu ia ma lo lava malu ainga ma kelani talo fa lava malu ainga ma kelani talo fa Mike Milo talo fa se foi a kopo ia ese ma lo fa tai ia kopo ese fa talo fa tu ia sua fatou talo fa te roso ma lo ia sua fatou se foi ia fa sotino talo fa sotia Francis sione se ma lo lava Francis ma lo molia tolo fa mo oia se foi ia e moni fe so mono ti la ve le si pe pero nga oile puloku le ua mau atu whana umai under 15 or of age if we like to sa already if we like to risa na ore matua e te tongi na palai pe se me le kosela ioi e whafonga mai ti la vea o tina ia fale mai se vanga ova marko kia kai ruko ruasi mele tongi le lila o pro Mas mele o sola koi o la sa vala aule ke su mo le ai. Ya la foi nga sauro i lo mo ki ngolo ka di la nga le wa ai information me uma o evidence uma ya. Le la ave le na fa ka se sa te manatua ina po ai ngi singa ma ko fa ko le le ma fa fore ina wa ia fia mau mai sta mari le ma disiti nai nei. Nei ai nei. Ia la to original o sitsen sila. Ia martelo vai langa e moni lava e copio meio e fai isi vai nga tutto stadium ai mana mi ale original le tal sanga mai fusta mani fa mon boli e ma fai ona mala watu de lilo pulo kangaka mai langa peo fai aku o kangaka ma kangaka le o limoni o le au maski vai lo ai nga ola ai muri boa mai ya soia o foi marifa ile o le bako i maki kiva ia so ia le pisa bangi muri boa mare ai melo ki fia kai fato maua se le ngwa o ko me le la gala ko mare mare nga ngau o limoni le la uma kwa sau le tau fo le hanga le muri boa o idea le to fa fo le o to fa fo mai sa bo
i le vaega tonu le sa tau avatu ai se lagona o te manatu ona faatalofa atu ia tuiloma o tuiloma tanu Marvins lenei taeao faapena foʻi ia se uso ia le vao polo a le vaula malo te vale malo faatalofa te foʻi ia alite te vale se utinā ia e seta fo te vale pe ona fai atu Samoa o tatou pokalami ona iai fuafuaga le mea o te alu ai nei le ala lena usau ina manaʻo ai na avatu pe le vaega lea le pei o le mea le sa tou faafoga mai nei le lau toe vatuatasi ia le talanoia le te loa lavalaga o talitai ai o te mo le tolofaaga siusiu talopapa sione pule fale na tapu e maise foʻi ia saʻolei faiʻuga gana o alu le ofisa o leoleo o lea sa faakali case o ke suma atu i Brisbane o lae ua sola ioi ia mataupu le a faletua e a fale le agalu le ofisa o leoleo e faila le latou sum ai su e foga o sola atu New Zealand le lila leo le lila o sosisi a Salema Brown talofa lava me se foʻi susui talopapa a Fili Malo fitiausi nei vaega le taeao tuiloma Marvin good morning brother ia e me se foʻi ia faasoo tino seia ia sua faatō Herman Gowan malo lava lusia mafoe e talofa ia makai ulu faasosola toe atu pele ia faapapa me se foʻi ia i latou uma viane alai o le tatou vai leo sasalapa ma le vaiesi ma le marika ma le nonua lea ua le alana leo te tuu atu ai tatou nofua aualu ona o lea te latu i le Uncle Sam atou sinafia i nai Woolwich ia Uncle Sam e afa futasi ni taeao ua una ia vatu ai tatou vai o ai lani se o tou o lo mina mia le vai ia mo le soifua malaloina tatou feiloha i le Uncle Sam faamalulu atu ia tatou uma nai aiga manai ua tatou feiloa ia Uncle Sam nei lea le taeao lalana atonu te ua alo pose o sa tatou lai taeao ai mana ia tatou feiloaʻi ia Uncle Sam ia nei le taeao ia mo latou e valaʻu ma le vai manuiga ia o le a faauma ai tatou proklame i le vaega ai te faamalia atu ia o le a le tatou le pese le faauma i tatou le agai umi ai mo na nei po taeao ia o le ato e vatu ai tatou fustori o le taupu pei on tatou iai mo le atu faamalo ma le faataitina matua tatou atunu ma se foi ia le laulaugasua le tatou alipalemia malo le toa faafetai lo manatu ia i lagona ma finagalo le tatou atunu tulaga tonu la lea le sa nanau i ai ave ese le tagata lea ia ma le tulaga pe ona iai ia faamoemoe o le tatou atunu me se foi ia o le tatou lava lea valaau ia faamalosi le tatou taʻitaʻi faamalosi le tatou taʻitaʻi o ia e maua ai lea ia le sautoga atoa mai loa ai le tele mea o loo tutupu i so tatou atunu me la lea o te faapea atu ma le agaga faaloalo ia tatou proklame na ala faaumatua ai foʻi ma se pese nei ia ina ia pena ona tatou taumavai ai ia faamanuia tele le atua mo outou uma lava i lelei vaega o le aso soifua Le aku ai, se o ke le maa ka la i lo fingalo i luma o kangaka. A vea lo suafa o ke mang malo ai, i le kele o whaafika uni, o lo o whaafea ngai maa. A lofa mai ta maa i o wala uma, o lo o whaafea ngai maa. O na lo suafa Yesu. Amene. Di ia leli, di ia suafa leli. Petalai Yesu. O tawa tina ina, mama fatia ia venga. O maya Yesu. O Yesu e malolo ai o tot. Aleluia. Ave kabala ma ave fasi. O merkau kauka. E alofa Yesu ya ke o kok. Petalai la fiong wale tua. O te pese ia Yehova. Rasa umalo wola. Samoa. Tula imai. Se tula imai. Tatu tu fantasi. Tula imai. Tula imai. E tala Yesu malang fingalo. Se tula imai. Tula